Adofo, now what to say? Me GD say oh ye. Adwenkyere lady ni. Me nuanom. Enne me bisa say. Won so changes ben e na won so ye e wo abrabo. Won say yen Ghanaians no. Ye mududo no a. Enne asoma me no wo ka me nua. I'm not saying say Ghanaians nyina. Ghanaians ye mu bebre. Ena bomodin aso so obegina dwumadi so akosi awieye. Eno so be boa wo ama asem na me kana na point am pese me make no. What ase yi. Na no ama wotimi ama wo comment na wa kire wadwen eyi. Ghanaians me bisa say ye mu binom no. Changes ben na yen so ye wo ya brabo. Wo hu say enne se wo hwe social media so in the Ghanaian community no. Ebinum timi kofa abroad. Ana meka say abroad ha o man numu no said the musi e fesifa said the niema bi koyi esifa na ye de akototo ye man Ghana ho na ye de abeto social media so say wo say o man Ghana improvement eba and as a changes eba ebedru this particular picture and as you compare ye man Ghana niema ekoso wom eni niema enkoyie wom ni niema wo se koyie wom no yet I compare to abroad in kroni bebre so eni said the wo niema akoyie and as said the wo man no mu esi abie and as said the wo man no mu esi koyie no yet I compare ye man mu to make us say foreign countries pa na de mi bi san so ne say yen so temamufo no Ghanaians no yen so ye mu binum no edan changes na yen so ye wo yen yankasa ye nipaduam ene ya brabom ne no so aboa anase a benefit ye man Ghana eno na mi bisa nia mi bisa ene say mi nuanom say de o my Ghana niema en develop yie ne niema en koyie ne niema wo se koyie no ye de compare abroad ha e fon bebre no meni ye nyina na se enuanu bi no mo ye sa no eye adwen say yes eno eye eboa emebi empanifo no so wo mu rafi ana wo mu nimu a o madwen ba wo ho so but yenhwe ye nipadua no yenhwe wo niema bebre wo se yenhwe ye sua every foreign country no eden na yesua enaniama bebre na wohwe Ghanaian community a yesua omo dressing omo fashion ya toto ye traditions ni bebre agu ena yesua foreign countries no omo niama bebre but yen attitude particular any ade a ehie seriously pair wo say Ghanaians ye mu binom ye change yen behavior ene se party a na beba ye be find every way possible na ya target no se party B na beba ye be find every way possible na ya target nti me bisa ne se yen papa no na wo mo aba be di president o my Ghana no ni nyina no obi a ye wo mistake anase fault anase bibia ye be query no e wo ho anase ye be blame no so onye ni ye e wo ho ba yen temamufo na ye te wo man no yen so eniema bi wo ho a yen so enkoyie wo yen so emu a e wo se yen so no ye check na yen so ye fix me nuanom enne se wo hwe Ghanaian community a obi ntimi nkyere na adwen e wa bra oni obi nya adwen se wo kọ Ghana ni bia o ye video sase a me nuanom atem didie nko a everybody is insulting each other se eba se bia wo kọma comment na se enipa no a ono so aba be ma ono so no comment no se wono wo nya adwen dia e atem didie obetimi kura ko hwe in some cases obetimi ko hwe obi picture na ebia wode no ebedidi na tem say in the Ghanaian community die ase atem didie bad language che say niema emfata menuanom de wo say you keep in mind and say yen nyina yentimi nkodo party baako yen nyina yentimi nko support party baako enti countries na wo feel say wo establish and I say one more develop nicely na your friend abekwa form picture abeto one kai hunu say one more so one more political parties e wo mo man no ya one more so no one mo na nyu mo nyina na join one party no ebi wo ha and ebi wo ha enti at the end of the day no they don't care about say wo party A and party B. They are, supporting one another. But Ghanaians, they in a community, ne nipa bebre side of the view, no. Aya na adia yani say obi ni obi party ayatem didie bad language, disrespectful behavior. Just say yentimi nkyere ya dwen wa bra yen insult one another. Minuanom, se wo party A, no obi wo party B, and I support Mr. A, no obi support Mr. B. Na mo nya atamfo.
enti se mo ba na mo be share obi part obi a video wase ana wo kire wadwen wo your friends social media so a just kire wadwen in a nice way. There's no need so obekwa akota ke unua bi na wabedi natem se unua no kura kan bibia woni anye ho na fo se eye wrong ma wo menua yes bonidin menua akosi asem a okan ye obi akosua radio so ana ya radio so me ne nya adwen me nso madwen kire ni me feel se me madwen kire na me kire no nyansa wo mu se di menua ne kan ye no so what I say anase meka se bia me madwen kire na wo se ye fa ese di menua ne kan by ne wohwe social media so ne nyina be kan kura atem didie from Ghana to yen wa abroad kura se bia wo se nke ye ka se okay ye di abroad ha no kura no ya o mbe fa ha pictures ni bi di compare Ghana no ye mu bi no mo ti ha 30 years 45 years, 25 years, 15 years, 10 years, and think I yakra ni yemu binum pono. Sebi, ka we will know better. But at the end of the day, yakra yemu binum and a din some food the most social media. So, as minianum, dear Miss saying in say, Yem Papa Mahama, Yem Papa Akufo-Addo, Yem Papa Atamels, Yem Papa Kufo, Yem Papa Rollins, no munina bechemono. Say ye no kwafo as womu shia, womu din komosre. They act like they just don't have any hate for each other. And it's a ness yen na Akufo-Addo be share yen Papa Mahama. Now oni ne din komo asre. One more bon komo, one more you know, at times ya na me hu yen Papa Akufo-Addo ni yen Papa Mahama na me say there. One mo say you this also from body language you know need your mo yen it's like they are telling each other say who na me hu ni you know. Woman show bibia a betre and says sebi omo ya tamfo or they are ready to kill each other. Na adenti na yen omo echi di fo no ana yen ti memufo no yen ye di omo echi a yen ye se e join na Akufo-Addo yen se e join na yen Papa Mahama no. Aden ye de we are killing each other. We are destroying each other. We are disrespecting each other on the social media. Minuanum say ye ni munyansa se e be kwa kofa abroad countries ni bi so wo mo pictures ni se de omo mine develop and some abeka and no videos abekere and no pictures abetutu your pages akere say na ha develop dia yen fanshe ya dwem so almost behavior bi wo ho a e wo se efa bi na yen so no ye de ye ho adru yen so ye changes metimi abetena ha na maka se oh me support party we because omo niam a omo eye no mani nye ho me feel so omo ye ni so omo ye ni say na ye instead of say star party for no crofo beba me video as no ma beka se oh ewra eno de ye no nya adwen ye so efu se no omo so ade omo nsam papa na begu akwan mu video na se na me be video na se ana se bra ko si be video na so be say ah party kura me support you said almost abe comment afa omo akirekire ne me mu afa ene me kura think say I'm being stupid ene ma me starting follow na me hwe omo ne ma ye na me hwe se bi kura metimi a consider na mate omo ase a but rather no oba aboa tutu ni kromfo we enkwase asem nko a ene yedi me nuanom enti at the end of the day me nuanom Ghana fo binom mo amoye sa de na me dey futu we eba na ye nyina ya fa bi ne de aye ho adro se wo ko obi video wase no wo ka sem bia woni nyi ho against party a support against penimu bia wo pe na sem a me nua nyambotre na cheche ne niam ase na fa points gu ho nya sakwan so na bia no kura beboa ama obi wo ho a watimi ato ase se akoya kasem pa o ba so oba no obekan one line no hwe na punches na eba ne obi wo kura won ready asem ni nwie so what I say no ko enso bia wonya botre cheche ne niam mu a enka wo pani na wo do no na wo support no na wo di na chi na wo pese wo jejema no ke bia wotimi to obo ase e cheche niam mu ema enipa no a ono wonte na se ebi kura obete na se enti me nuanom de me pese me kire yen Ghana ase mu binom ne se wo join party A party B Wupe Mr. B, Mr. A, asemwa. Na eni se yen ye be ya atamfo. Nyansa be ne wom. Se yen papa no mpenimfo ma be di the presidents eko. Ene omo wo so. Wo mu koshia, wo mu betimi ato se didi abonkomo asrete so wo mu body language no mu bibia kire say they are having fun. They don't, hate each other. Na yen na chidifo ne de entokwa hunu ni atem didie ene obi betimi akofo obi picture na watu ni chidi abo obi ti akosiswa se ensamfo kwa na yedi menuanom se enim nyansa se be kwa akofa abroad for no pictures ne oman no mu ne ma ekoso ne se do mbo omo bra ne ya ye hunu nyansa se ye na mo ma Ghana mo ye didi a ye mfa enwura no a pipa no ye mfa nto abonten ye hu nyansa se even ye mfa trash can sisi ye kura e ma ye wo pese kura ye abetimi apro baba ketu obi na de atum na wodru fi a wo de atobolem ye hu nyansa se sebio ye bepe obi o ye store bi ne bi a wo de bola na bibia wo de atan wo de fa show
pocket ye hu nyansa wo sa niam ni nyina ho ye hu nyansa se so opani bi wo so a electricity e wo ho a wo nkonkotake ye kan se enkotage se wo mo kan sen yo na de kro no wako wia na wo use no wo wa solid na wo use no wo fie na wo use no wo baby bill I was with you no now so na ni nyina ye niema a ye ntimamufo no ye nso wo so yesua enti abroad ha fo no a ye sorry e kofi for mo pictures no mo man mo develop mo niema ekoyie no a ye do mo compare Ghana no me gidi yie pa se ye ntimamufo no ye mu binom se ye nso ye bo ye bere yie wo niema bebre ho a ebeboa pa bisa wo so abroad na ye sorry ye de ye man Ghana etutututo wo mo no why na ntua tax. Why America has say mummy say obi oti America has say so wo store na wo koto nail polish wo koto kit wo koto lipstick wo koto matches eniema fo nkitikiti bi akra sa de kro say $2 a wo be wie na wo tua wo total ne e de 2 cents abeka ho 5 cents abeka oni nyina ne tax ne bi no abroad ba bia wo kwa ya che say anasa wo wa ya wo koto ade ne 99% of the time bibia wo koto no say niema no wo calculate ebo no a ya ade na nkasa bo no ye no a wo be wie na wo beba no wo be hu tax dodo a wo tuatua enti se wo sorry na wo be hu nyansa akọ na wakọ akọ ye friend ne sen akọfa America ha say pictures bi baby e develop beautiful places in Europe baby e develop beautiful places ni bi na wo dey abe compare Ghana wo page akọfa Ghana poorest places dey abe compare menua hunu nyansa se wo ti abroad ama wadwen mu na ho na dwen hunu se abroad ha na wo te no ensuo kura wo kọtọ anom no wo tua tax. Toilet paper kura uchi tax bibia wo koye bia every single thing uchi tax wo to car wa de cash e koto atenemu na wo de akọ wadwuma ba no wo betua ho tax bibia wo betua ho tax minuanum enti propaganda na nsamfo no minuanum Ghana for adoso momma ye mayani na ho ye mie ya dwen mu ni enka nkere ye ho se o ma pani bi obeba betena o man no su bia no ye ntemamufo no se enya propaganda na nsemhunu di ni enso ya ma ya dwen mu amie obi wo ho a wo ye very brilliant onim nyansa onim kwan nyina onim bibia wo so fa so onim how wo so handle matters ba but because of say propaganda won support party B won support party A enunti no ensemhunu kwan na obedi enti eno no ema ensho unyansa a wo so what I say yes me support yem papa president Mahama former president Mahama nanso abawe ya na bre ya o kasa tia yem papa president Mahama ana o kasa tia yem papa na Akufo-Addo na me nkodidi natem na emom me ko kire di nyansa ne sa obeba na because sister nyame enka wo ho na sister manage de wo ye no pa na sister de wo kan me no nya adwene na emom de madwen ye mini me ka se ko support no woni na nya adwen kra ko ka che nyame kan ho na bibio ba man some kind of ye kan say first intro bi a ema on delete wo comment no ebe mo akoso read wo comment no nyansa ene no na to boas na ka che ne se me papa oba ye obeye se anasa me papa obetimi aye se anaso se what you say in the nyansa kwaso enipa no be hu se wasem na wo read ko akoya kasem o akoya krasem wo kan no kro na fe wo de read wo comment na wi till at the end of the day be hu se be ka say ya enokre. So what you say basa uba abo kwase o tutu ni o kwase ampani o kromfo e na yiri jai o ene yeso akowi ade o Walmart o ene yeso twitwi bathroom o ene yeso obi ye adwuma e wo Walmart obi ye adwuma ya prapra o obi ye den o menua no as long as onkowi a obi ade as long as adwuma na wo ye no ye tua ni sika cash ene so obi ye adwuma wo Walmart no twitwi toilet so wo prapra o wo ye dan ye wo twitwi cart wo ye dan ya menua no sika bi obi making bosome no ebi obi wo ho no ma wote Ghana kra no a bosome onya bi obi asa ni sika ne ye chembe se 3 a ene obi wote Ghana kra bi adwuma bi wo ho a obenya enti menuanom ensamfo ni propaganda ni nkura sesam na dooso menuanom bi no mesra mo amadaroma yem papa no mo ne yem president ne yem penimfo na ye enim se ye do wo mo na ye support wo mo yema yen etimamufo no ye behavior ye be na di ne be kire se ampa papa ya ye support ni wonim nyansa because nipa na ya wodi na chi ni behavior ne ne ma a oye no e kire se papa no
wonim nyansa nti ebi asa na chidifo mama ye ndidi ateme ne obi command comment a wono na dwen de kire no obeba sister asema wo kan me ne onya adwen enka wo kan se anka mepe na wo so aba na so obeche wadwe hey sister wo so de wo so kan me so me ne onya adwen in a nice way but obeba na obeka chense akwa adwo obebo wo abe tag udin ne kwase awate wo jimi ofui kwa chese enkwase asem ni nkura asem ko a enti se wonim nyansa se obekwa akotag abrochire ha enkrofo a wo mu country say develop na dia begu social media so obi nhwem follow a wo nso woni me timamufo no jimi ni bi wo ho aye jimi wo social media no so a wo se yeso ye den ye twitwa so edidi atem ni bi wo ho a wo se ye twitwa so enkura sesem ni bi wo ho wo se ye twitwa so se ye besua se dia abroad wo mo dress wo mo niema wo mo je ni wo mo niema bebre na Ghana niema bebre na ye follow wo foreign countries so wo mo attitude no dia hin so na ye be follow aka ho Ghana ni ba ben na obehu so ne broni ebekwa akotwempena ya wo wonim se enne se nyina ye no kwafo a oba se wo realize se be ma wo kunu a se wo betimi pa wo no kremu a enkeni se wo pene so kra na ne be ma ne deti minnim se mema no wo mo no they are not doing good so wo mo wayire no no mo begya wo mo yire no ho akotwempena se ye beka no kro onyame anim a oba ben na ye ne de ye ne fese ne kunu begya ne ho ene oba afoforo akotwempena na wo kokran so wasa akose wo akokan sam putoputo tantan no gu hu fi odi gu hu fi no wo ba na wo bepe no wadwen ma ho so se na so obeyi yes abad say ya we say the other na bread that so na nete oni na tena for all this years no wo nyaaye no na wa ye smart no wo hu ho but oda so na nete obeba be say na yire na kirew enti say ye ema no so se bi say ya dwen mu do a ye mu binom yen so so wo se adwene hu se sa be ma na wo be se ye pe na wo yire no kenke ye betimi a ke ye nko ye mpene so ma no yempene so ne ntwempena enti se wo hu se wo bepene so ene oba woni be ma kotwempena ene Ghana fo ma dodo sen ene woni broni be ma wonim se broni na ba Ghana ya wonim pa se broni ya wa ba Ghana wo ye obi kunu ene wa bedru Ghana ho Ghana fo ma dodo sen ene ni broni ebetwempena wo Ghana na abroad ha ba bia na wo bo na oba man be kwakode da kotwitwa na deja eso odi begu abonten begu na ase na nimu ase mumie sa ye ho but we will do it against the Ghana mema no adentina wo se banisa na che say do we love each other or we don't na che say ye de bia no ya ye hu nipa bia we disgrace one another all the time say president bi ba so no wo ya de ya say ye be kan no ye be try ya say ye be propaganda din samfo a e de degrade president na say de egu nani mu ase and so na foreign country bi so for so e bo na chi e bo ye kan say na ba so na ye de bia no ye egu no hu fin ko a wo social media yi so eno na ye o ye be fan ways and means na ye gu president anymore. But the foreign countries and also a view ye in Ghana no more praising Ghanaians are good, the Ghanaians are nice, they are so humble, they are this. But what they don't know is that Ghanaians against each other. No. We are not that good, said the Okan. And this I came to me, Cobaso Baby, say, I only bear me a coda. Over your phone, so record the Bema Deja. Now they be go up until that be good anymore. On the other hand, and so only me and Nukramo agree, and I'm much chance a video, no be a more fancy more energy move video your cry. Is it fair? Send Neno, so open so crown a move video, ya, or the baby go up until so be good anymore. Bisa once a gun and ni bar, and Madu do sign no more by a side, any be, Ediakugo Bruni anymore. Bisa hunsa enti do we love each other or we hate each other se wunia Ghana ni be ma e opposition bi e good nti na se wo be kwa akotwitwa ne videos pictures ne niema na se bi e no kra mu nyina mo agree na mo twitwa na no de ba be gu na ni mo ase a na do you love wunia Ghana ni be ma no ana wo ndo no ye do ye ho ana ye no ye ho bisa hunsa adan na broni bi e na se wo kone ne kode da ye kotwitwa ne video kotwitwa ne pictures ana bibi e te sa ade a adan ti na sa broni no wa your friend is saying wa nya ne sa bi eno de ye nya o ye nya ne sa da at the end of the day ye nuanum Ghana for me man ene de ba be gu om ho fi enti Ghanaians me sra ye nya ya daroma ye nyina ye nye ye ho aduro ana meka se ye mu bebre no ye nye ye ho aduro se ye nim nyansa se ye be target foreign countries no so for say wo mu kuro develop wo mu niema bi wo mu ye good wo mu tax bi wo mu ti wo mu niema bi wo mu ya ye nwene ne ehunu se o mu no eniema bebre wo ho a ye ye ya e ye nse hunu a ya wo mu nya bi sa minian na yen so yen copy good behaviors ni bi na yen fanye ye ho aduro America ha ye we oba edu stage bi no okọ school I am hyehye nko high school middle school ni ade because of it two enkrofo timi twetwe school mu ni ade nti ye mi say ye ho say ye my Ghana mu etisa how many times na Ghana oba edu 15 16 10 12 ni na sefo okọ middle school ni high school oba dwendwendwen sa na ma we nu nyina entansi
So what I say because ye nim say e man no sa na e man no entai eni ho papa enti ye woni e ma bi wa abroad ha won konkoko Ghana ni nko training ne ba say oh gituo hye wo ana obi gimi a bonitu ana obi gimi a didi natama na bibi sa da bi enti say ye nim sa na e ma ni nyina ye wo ha no aye ti abroad no ye sua free abrofo no ho na ye sua free abroad country kra ye wo ho no omo good behavior bi dia yen kase e mind back say yen so eniema bebre ne betimi a change. What I say, and near my boy and penny for na chiso or munye corruption ni bebre ye. When you had the car, a free port, ABC port, or the near my bedroom port, problems were how at a tenants and found in the go through and son what you made in near man. Nina Binono. A dear Okofire and Oko to far by near 10 cities, and the one who said why to beton 50 cities. Nina Binono. What I say, oh, hospital, what do my men are cotton hospital, one hour, Obana or Yari, what cotton a watching for hours, Amana bedroom so near do be a bass, oh, where the doctor, no, auntie, or your way, I'd be or Edma have been in the near the nabesin koja wo betina ho atena ni nyina ayensamfo ye di wo Ghana efa so obi ani so truck driver nim pa say e free here ko ha me gi 2 cedis me gi 1 cedi e so na ya toto petrol mu enti ono ade ni pem ontwa me em pass sa law no ono ade ni pem no de atotum no wo gege wo be fro umfro by force enti oba no so ono so kofoforo ya wo kodwom wo ko market akotonton ne man ono so ni choice ene me so me kwa me board de me menkan me wo me ne ma me so me de bi betoto so ti mamufo no yensusu ban ene yensu ye be hie free abroad fo no ho ne yensu asesa ye redie num ye body ye kasa mu ye niema bebre mu yensu asesa na yen ya ti abroad na e so ya ne akofefa abroad ha say no baabi bebre pictures abegugu social media so e compare to Ghana no ye mu bebre ya tena ha che yatena ha enough ye sua science minuanum enese wo ye adwuma e wo facilities a ya wo ne abrofo e ye adwuma na wo ne black Americans ye adwuma ne ade a wo be hu se black Americans na abrofo ni bi wo kra wo free Ghana ba you are better off than them. So what I say, but still no one behavior be would compare young Ghanaians in behavior be at times ya na emfa kwem. So what did they make I say recently be 2 weeks ago me wo do me wo broni ba fita ma me pani wa study me wa try letter ten o dia koma me boss. So what I say very nice letter what praise me at say the way I make crowd the letter and me no almost do the actually said do ni I say this is the third time omonya letter about me no say in fact me come am me letter we no I have so much chills on my body only me when me free katokro bim and ma be pie ha and me na aye adwuma and wo apem asem and wo fo say oye den oka na bisa wo say wo ye NDC ni wo ye MPP ni se wo be free NDC mu and wo ba MPP department bia na wo ba baabi and wo ye ade kro enam se wo ye MPP ni nipa kro ye NDC ni nti no ade na wo ye eye good kro wo mo na baso wo nkanfo no wo match as improvement ni mpuntu bi emma ni mu sa na wo ye NDC ni so are the same minuanum adwuma na ya wonim se da ho ne se adwuma we eye adwuma bre ya wa bai wonim ho nyansa wonim die wo ho ya kire se adwuma no wo hwe the qualification ni se de obai wo interview ni ne ma bebre otimi se akwai wonim adwuma wo betimi ayepa nanso ko fa e kire wo hu se wo ye NDC ni nti no wo se wo mfa contract ne ma no because wo nya MPP ni ensem funko an edi wo so mfa ma no wo ye NDC ni enti wo ye MPP ni enti wo mfa no wo so mfa ma no because wo ye NDC MPP ni wo so ye NDC ni enti wo mfa ma no enti Ghanaians wo ho ye wo suban bia ye no se ye se dada nyina ye be compare ye man mu ni ma enko yiye tu foreign countries ni so dia ene ye moma ye compare ye attitude ye niama bebre so a ye ya emfa kwan mu a enye nice enso to foreign countries ni so na no so beboa ya ma ye tumpon because obi wo ho a wo nim de wonim nyansa wadwuma no ho enso onye NDC ni wo ye MPP ni etu wo po obi ono so ye MPP ni etu wo de ala na nkwa asam sa at the end of the day no akofo obi o ye MPP ni so ampa no wo ye ade no enso bia no wonim ye woni knowledge wonim nyansa wo de be ye ade no broni be ye American wonim me from nowhere except so hia me wadwuma mo wonim me maame wonim me papa wonim me nua wonim party bia America ha me ye citizen am vote enso so no wonim me political ye kan sen studies bia won fa ho se me ye Republican na se me ye Democrat die wo fa ho ne se awuraba we se me de mani atofo mahu se no atwele te fe na se salete kra ma me yi di twere se echina bi me kopadwuma o ba bi kra na me yi lete we pia isn't that wonderful?
Minianum. But bisa wo se wo ye NDC ni a ana wo ye MPP ni bisa wo se da ben na obi ba be pa adwuma wo place ya 99% wo fa no wie kra na realize so wo ye MPP ni a na wa start misbehave. Wo ye NDC ni a na wa start misbehave. E should be na say nipa kro na adwuma no o qualify onim de o ye wo nyansa o wo abotre a wo de be ye adwuma na mo adwuma no atumpon. Enti Ghanaians Adwenkyere lady de me pese me kire ye nyina ne say minianum Sede bia ye be accuse omampani bia obeba ese o problem onye bibi ye onye say I mean kase me accuse omo ye accuse omo pa because they deserve that ye accuse omo pa no omo change no omo sesa ne ma bebre no omo fa ne ma toto akwan mu ye no oman no nkoso develop but the minister ne say the more ye accuse omo no ye bo omo chi ne yen timamufo no me Adwenkyere dem te me ka ho bi yen timamufo na ye free oman Ghana bi anso yen sesa ye behavior bi krono nketenkete ne ma nsa na fatas carpenter na ekoye wadwuma wo bu plumber na ekoye wadwuma wo bu mason na ekoye wadwuma wo bu e de be na ye je Minianum, edien na ye gie. Enti ye make sure say abroad na da bia ye compare ye my Ghana to no. Wo mu behavior na be brain na ye good. Mamu ma ye nkope ensamfun na wo mu no. So obi be ye gay. Mamu ma ye nkope o say obi be ye lesbian. Mamu ma ye nkope so obi be run the party hangi ha say so yo. Mamu ma ye nkope such as ye de man no specially ye de share luxurious dresses hwan de ande. Mamu ma ye nkope sa na ma no nko a. Na mum ye nkope knowledge no ene wo sense of humor wo wa they don't care about your political status. They don't care about who you are. They care about what is in you. Mama yan kope no so nka ho na ye nyai se ye betimi akofa yan papa Mahama picture papa ni monyamfo papa fefe sei se wo papa no no a enka wo mpe na wo kura wo hia no one on one kura bia wo be fele wontimi mpo nkasa no ho yan papa na Akufo-Addo papa ni monyamfo fefe sei hwe papa se de wo si gina hoyi wo hia no one on one kura e bia be fele so be kasa papa e ho yetimi kofa yan papa no mpanimfo picture na kire say ye disrespect wo mo na yakote obi ti ne ye de obi ti atua so yakote obi so ane ye de bibia kire enkwase asem nko ane ye di at the end of the day minu no sa country na wo course na wo kokofa wo mo picture eso wo mo kro na eso eye fe oh hwe there's Amsterdam mo hwe New York mo hwe Atlanta mo hwe hefa no wo hu broni bi a wakofa yem papa ye friend sen Biden ana yem papa Obama na say yem papa ye friend sen na bi asebio wa betna social media so na te say wo mu say yes enipa ne bi wo ho mo ye yes ana ema ne de but at the end of the day minuanom wo mu behavior bi a ye good no mo ma yem fa bi minim say wo mo so group politics side ya wo mo so wo mo ne bi wo mo ye but enam emra na wo ha na bedi atia wo nti no ade bi wo mo ye a wo mo di nyansa to ho wo mo ye no in a way a en look silly enti say wo nyansa da bi e be kwa akofa krobi sofo picture anasa o man bi mu say the whole look beautiful near the whole picture na ba be compare ye man mu a ne na Adwenkyere lady me pese me sre ye Ghanaians ye mu binum nyina so ne say ye ma ye nsoso no ye nipadua no ye behavior ye attitude ye nkasa any said ye deal with one another no ye nso ye change bi ye nso ye nye ye ho aduru ye nso ye nsesa bi na aboa ama my Ghana no empon na ye hwehwe se etu no eno so bebo ama na tumpon pa because entimi nkoba se nne obi wo NDC enti ni so oba na obekere na dwen so sister me madwenkyere ni MPP for de omo ba omo ntimi nya hwe omo de omo yese omo se ya yes ono na dwenkyere no no ndidi watem enti won so ba be ma wadwenkyere Jimmy kwasea abo akurasi ni wo ho kanka ni nyina ye nkurasesam ni nyina ya niema emfom puntuo ma tu be so no so aba no so abeso atemdidiem enti at the end of the day Sarah na wo NDC MPP ni so so comment wo ba bia enam so obi didi NDC ni atemtu wo NDC ni fufron so beba no so abeso so anutwam minianum ye mu bebre akọ school ye mu bebre atena baby areas a ya tese wo se ye sua sabi nyansa ye wonim de ye mu bebre wie legon ye mu bebre abi kokoko school abroad ha ye mu bebre ni sa oman ye kofifa ho pictures de begu social media de compare ye man ye mu bebre ni sa oman ni mu fo no netete ene o mu ye adwuma ye mu bebre awale kura to some of them enti changes ben na yenso yentimamufo no ye eno ne masema na Adwenkyere lady mpese yebisa enti eden na menu mienu what changes are we also making in our lives to better Ghana eno ene mi bisa but at the end of the day kai hunu satem didie ne niema a wo ye no wo ya ba mu wa na wo be sese wo credit ne wo time na de business na social media so betwa no a emre bi bedru na wodru na Akufo-Addo age
emre bi bedru no odu yem papa Bahumia na say yem papa Mahama na say yem papa your friend is Atamel's age. Now so be a wadu position bi a ya bi asabi wonya president kra wo ye minister bi wo ye MP bi wo ye obi na ho na wo behu say na yem papa no mu no o go through a lot enti ene de me di akire fan na ne say wo ye oba na say wo ma wo ho kwan ma be ma wo ne wo yere ene wo twempena na say wo ye wadwen so de beba begu nanim ase dia ene mesrew enko date no kra in the first place because eye ahomete so be ma be ma wo yere ene wadeti enti nka me hu ye tete no first yen ye time ye nkwala no so wo kra be ma wo ekunu yere kra ba be so pa wo kra usuro na yere wo dwane wo tete enen so de obeyi nanim pass abegina social media so na yere na beko minuanom ede ne eje enti mestre so ye ma wo se ye mema wo yenso ye ma ye behavior bi emfata ye behavior bi enso nyame ani ye behavior bi enkyere say yes enti say wo na wo ne married man as ye kan say ekokoda na wo ne ko have fana minua sta ne ma ni nyina ye de o mu go through beba begina social media so nim guase ene say yo ekina say yo ene say ekina say obi wo okra no kra no interact de oye ema ene ma opeso wo ye ne chese ontimi kra focus ewo oman na wo bu no because ene ma etete no ha no doso so what I say ofu se bia ni fie awowo no ene ma nkoyi ana wo pe changes binti ene wo kotisi abonten which is not right akopempena now unfortunately wo so obefa awo no ene problem awon so ko so mani ni nyina so timi ye kan sen affect o my buo no enti se ye man mema no aya amoya no be ma comment say o man penifo no o mo ntena se nefa nkosi e man no so o mo ho kwan so o man penifo no wo mo wo yere no to o mo no o mo be date no wo mo so hia futuo ni bi so ati asenti sa won so pene so sa wo no man pani bi ana pani bi o wo yere e be kwa akotwe mpena de a ene eti ase se wo ye side chick nti wo do ho betete wo no ye de wo tete so ati asenti sa wontimi fa ho teta e ma wadwe nya wo se wo se e wo papa na wariem ana se na brabo mu ana se bibia mu so ati ase etimi nuanom Ghanaians mo yen try say be love ye be support one another aya na time bia ase je say ye behavior bi o ha odwe ho awon te na Ghanaian betimi ene onua aya adamfo ene wontimi mpokura accept new friends wo no obi ya adamfo a wonya ne hwe out of nowhere wo be so akogina baabi obeka nsem enimu nko je say ebi o ha odwe ho na bisa ho say na say nipa we no nsem a wokekan no ye normal de because ebi o ha hwe say de asem ni si be kwafa no a na ye so okay bia na mentally no wonye correct. And so Ghana ni be claim nsem a enim wo be kwa hwehwe mu no na asem no che say ba kokure ni ho a aye no kore na odi abegu ni nua so eden na ye je Ghana fo eden na ye je yemwa yen love na yen support one another Adwenkyere lady ni medam ase